vyawe vya kwako na wewe wote mizina yake katika jina la Yesu. Nasema vya kwako na wewe kipekee wote mizina yake katika jina la Yesu. Mwenye mfungua Lazaro, Yesu Lazaro mfungua Lazaro akamtoa mwafu ya chakula akula kwenye nyumba na hivyo ngana natumika anamponya Lazaro kiza anaponya mpaka leo yakoze gitanga anatenda muujiza anachakula Yesu anangana anatumika Yesu. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Ndashaka dusome Biblia. Nataka tusome Biblia. Tugende mu ijambo, twende mneno, tugende muri Yohana, twende mu kitabu cha Yohana. Igice cha 11, sura ya 11. Tunaanza kusoma, tutasoma 43, mstari wa 43 na 44. Sawa? Sawa. Yohana 11. Yohana sura 14 na 1. Yohana 11. Yohana sura 11 43 44. Nonshaka ko dusoma ijambo. Ninahitaji tusome neno la Bwana. Ndashaka umuntu yahabonye, nataka mwenye alipaona anyaruke kusoma, harakishe kusoma. Yohana igice c'11 ego murongo wa 43 gushika kuri 44. Ego ndasoma mu izina rya Yesu. Amen. Amaze kuvuga ivyo aseberera n'ijwi rirenga ati, sawa Lazaro ngwino sohoka. Sawa. Wari yapfuye aba arasohoka. Sawa. Azingiriwe ko impuzu ku maguru no ku maboko. Ego n'igitambara gifuse mu maso hiwe. Yesu arababwira ati, nimumuhamburure mumureke agende. Amen. Ndashaka bankurikirana mu mikro. Nataka suramwe udusomere mukozi w'Imana. Ndia ndani tusomee mtumishi wa Bwana. Amaze kuvuga ivyo arasoberera n'ijwi rirenga ati, sawa Lazaro ego ngwino. Sawa sohoka. Wari yapfuye agira gute? Arasohoka. Sawa. Azingiriwe k'impuzu ku maguru no ku maboko. Ego n'igitambara gifuse mu maso hiwe. Yesu arababwira ati, nimumuhamburure mureke agende. Amen. 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 Yuza kuundi wavuga amina. Ngilikuwa mwingine ungesema amina. Yuundi muntu wavuga amina. Ndashaka twese hamwe tutuze. Ninahitaji sisi wote tutulie. Hanyuma tujane mu ijambo ry'Imana. Twende pamoja mneno la Bwana. Nezerwa cyane. Naweza furahi sana. Nimba twese twiteze igitangaza. Kama sisi wote tunatarajia muujiza. Biciye mu ijambo ry'Imana. Kupitia mneno la Bwana. Umuntu yiteze igitangaza gira. Mwenye anajitarajia muujiza afanye hivi. Amen. Amen. N'umuntu yitwa Lazaro. Mtu anaitwa Lazaro. Umugenzi wa Yesu. Rafiki wa Yesu. Kandi bashiki ba Lazaro. Dada zake wa Lazaro. Naone na bagenzi ba Yesu. Ni marafiki wa Yesu. Bala bagenzi ba Yesu. Kwa marafiki wa Yesu. Hanyuma Yesu alikumwe n'intumwa. Kisha Yesu yuko pamoja na mitume. Lazaro afatwa n'ingwara. Lazaro akashikwa na magonjwa. Haza intumwa yihuta. Akaja ujumbe wa haraka. Ibwira Yesu. Akamwambia Yesu, Lazaro. Apana Lazaro gusa. Apana Lazaro. Wa wundi ukunda. Ule rafiki mpendwa. Harimo akantu ngo wa wundi ukunda. Ule rafiki mpendwa. Lazaro aragwaye, anaumwa. Mugabo Yesu, lakini Yesu
aca ababarira ngo, akawambia eti indwara Lazaro arwaye Lazaro anaumwa siyo kumwica, si ya kumuua. Amen. Amen. abigishwa Wanafunzi baca bararema wakatulia, wakafarijika, bumvise ko kwa sababu wanasikia kwamba indwara Lazaro arwaye Lazaro anaumwa atari yo si kumwica, ya kumuua cyane ko bari babizi sana, kwa sababu walikuwa ko wanafahamu Yesu ari ya kwamba umugenzi Yesu ni rafiki Lazaro wa Lazaro hamwe n'abashiki ba na Lazaro. dada zake wa Lazaro. hanyuma Yesu Kisha Yesu ntiyagiye, hakwenda, yaciye abanza ararindira, alingoja kwanza, akasubiri, arateba kugenda i Betaniya kwenda Betania, kuja kuraba kwenda kutazama Lazaro. Yesu niyihuse Yesu kujayo, hakuwa haraka kwenda, ariko lakini uko yatevye jinsi alikawia, ibintu bibandanya kuba nabi. vitu vikaendelea kuharibika. Mbibutse ko atari umugani, Ya kwamba hii sio hadithi, ni vyabaye. mambo yalitendeka. Lazaro rero Yesu atevye kujayo, Lazaro Yesu alipokawia kwenda, Lazaro aca arahwera, Lazaro akafariki. bongera barungika iyindi ntumwa, Wakarudia kutumana wengine mjumbe. noneho Sasa ubu si ibintu byo kurwara gusa. hivi sio vya magonjwa tu. Lazaro ukunda wewe Lazaro naye mpenda wewe yapfuye. alifariki. Yesu Yesu aca arahindura amajambo, akabadilisha maneno, aca avuga ngo Lazaro sema Lazaro arasinziriye. anasinzia. Abigishwa bararema Wanafunzi wakafarijika, kuko Yesu aciye kwa ababwira sababu Yesu anafika anawaambia Lazaro arasinziriye. Lazaro anasinzia. Hanyuma Kisha baca bishura Yesu ngo, wakajibia Yesu eti ubwo rero nimba asinziriye kama anasinzia araza kwikangura, atajishtua, ubwo ntacyo bitwaye. haijalishi kitu. None Na hapo ntiyashotse agenda hakuenda ngo aje kuraba umukunzi ili wiwe akatazame na rafiki wake Lazaro. Lazaro. Munsi wa mbere, Siku ya kwanza, wa kabiri, siku ya pili, wa gatatu, siku ya tatu, wa kane. siku ya nne, Basa bumva wakaja wanasikia Yesu avuze ngo Yesu anasema eti nimuze tugende njoni twende, tuje gukangura Lazaro. twende kumshtua wala kumwamsha Lazaro. Yesu ntiyavuze ngo tugende kuzura Lazaro. Yesu hakusema tukamfufue Lazaro. Nyumviriza neza, Nisikilize vizuri, usomye Biblia ukisoma Biblia bavuga ngo wanasema eti Yesu azura Yesu anafufua Lazaro, Lazaro, ariko Yesu lakini Yesu siwe yavuze ngo haiko yeye ndio alisema agiye eti kuzura Lazaro. anaenda kumfufua Lazaro. Tokori sekerere, abantu Watu bavuze ngo walisema eti Yesu yazuye, Yesu alifufua Lazaro, mugabo Yesu lakini Yesu yavuze ngo alisemaga eti agiye kumukangura. anaenda kumshtua. Amen. Amen. Cyo mukaburi kuratahura Cha kunipa huo, unaelewa haya maneno aha. hapa. Harimo ijambo rivuga ngo Kwa neno linasema eti kuri Yesu kwa Yesu ibyo abantu babona ko yenye watu byapfuye wanaona kama vimekufa, Yesu abyita Yesu ibyo abantu babona ko wenye watu wanaona kama bidashoboka viwezekani, Yesu abona ko Yesu anaona kama bishoboka. vinawezekana. Ibyananiye abana b'abantu Tunda wanadamu Yesu abona wanaona arakana shonda kama kitu ibintu anafinyanga. bikagenda neza. Amen. Kuri Yesu Kwa Yesu urupfu rwa Lazaro kifo cha Lazaro amaze iminsi ine mu mva, alipomaliza siku ine mkaburi, Yesu yabona Yesu yuko aliona ya kwamba atari urupfu haiko kifo kuri we, kwake yeye, yabona ko ari nko aliona gukangura kama ni kama warasinziriye. kushtua wala kuamsha aliyekuwa na Yesu yabona ko Yesu aliona urupfu rwa kifo cha Lazaro Lazaro kuba yapfuye, fariki, kuba yanutse, kuwa alinuka, kuba ikiziga cya kuwa Lazaro maiti ya Lazaro cyamaze gusanzara alishasambuka, kikanuka. ikanuka. Yesu ubwiwe
Yesu pekee yeye yabona arimo kubyuma cyane gukangura ubuzima anasinzia. cyasigura Ilikuwa tafsiri ya Yesu niye mshirikani ya Yesu kile vinawezekana. Haleluya. Amen. Ngira mugenda ngo kuri Yesu byose Andemo kwa Yesu vyote vinawezekana. Nuko bagenda Wakaenda Betania basanga wakakushiki Lazaro wa Lazaro n'abantu na ni watu baje kukiriye walikuja kwenye msiba huyo, baje kubaririsha walikuja kuwasaidia kulia, basanga bari kukiriye wakakuta wako kwenye msiba, kubera yuko bari bazi ko sababu walikuwa wanajua ya kwamba Yesu ari umukunzi Yesu wabo, ni mpenzi wao. agenda kumusanganira, Wakaenda kumlaki, baramubwira ngo mugenzi, wakamwambia rafiki, kusa kuba bari ngaho, ungelikuwepo hapa musaza wacu kaka yetu naba yapfuye angefariki. bisobanura ngo Inatafsiri ya kwamba kurukundo mlikuwa mnapendana na Lazaro, yusa kuba ngaho, ungelikuwepo hapa ndazi ko Lazaro najua kama Lazaro hangefariki. Amen. Yesu yongera kuandi majambo y'ubushobozi, Maneno ya ungine ya uwezo, aragira ngo akawaambia eti nimunjane iyo mwamutaye, peleke mahali mlimtupa. ariko kandi Lakini tena yababwiye ngo aliwaambia eti mwizere, muamini, murabona ubwiza mtaona bw'Imana. utukufu wa Bwana. Amen. Ariko kandi Lakini tena ababwira andi majambo akawaambia wengine maneno, ngo ni jewe kuzuka ni mimi ufufuo n'ubugingo, na uzima. unyizera jewe Wewe niamini mimi, naho yoba hata awe yapfuye amefariki arongera akaba muzima. atarudia kuwa mzima. Biranga ko babishikira, Vikashindikana kuvifikiria, baramwemeza wakamkubalisha abazi ko ya musaza kwamba wanajua wabo kama kaka yao azozuka atafufuka mugihe cy'izuka. wakati wa ufufuo. Yesu arababwiye, Yesu akawaambia, abo mubona mimi mnayeniona hapa ni mimi ufufuo yandi huo. majambo Mengine maneno, ndi Imana, mimi ni turi Mungu kumwe ngaha, pamoja hapa. ni jewe nsuri Ni mimi nafufuo venye vilikufa na navifanya kuwa vizima. Amen. abitegereje Alipowatazama abona naho nyene akaona na hapo bariko barabihanga, hawako wanavielewa, bagira ngo ni munjana, akawaambia nipelekeni, nyereka ahantu mwamusize, nionyeshe mahali mlimuweka. nyereka amazi iminsi 4 Ile anamaliza siku 4 yaramaze kunuka, alishanuka, batangira kumwereka ibidashoboka, wakaanza kumuonesha vyenye haviwezekani, batangira kumwereka ibintu wakaanza kumuonesha vitu bidashoboka. vyenye haviwezekani. Reka kunyereka ibidashoboka, Acha kunionyesha vyenye haviwezekani, njani yo mwamushize. peleke kwenye mlimuweka. Bamugezayo, Wakamfikisha eko Yesu mwene mukure ico kibuye, eti ondoa hicho kijiwe. kibuye kimaze imisi ku buzima bwawe, Kijiwe kinamaliza masiku kwa maisha yako. Bali kigukure. Mungu akikuondoa katika jina la Yesu. Haleluya. ngo bakura ku kibuye, Wakaondoa kile kijiwe. Yesu wasemerera Yesu akasema kwa sauti, n'ijwi rirenga, kwa sauti pana, Lazaro ngwino, njoo kandi sohoka. tena, njoo toka nje. Biblia ivuga ngo Biblia inasema uwari yarapfuye mwenye alikuwa alifariki arasohoka, akatoka nje, yahambiriye impuzu amefungiwa sanda n'ukuboko hose, mpaka mikononi mwake igitambara na kitambaa sanda kimufutse mu maso. inamfunika kwenye uso. Bisigura ngo Inatafsiri ya kwamba wewe naho waraboshwe gute, wewe hata uko ulifungwa je, ivyaro naho vyoba vyako vyaraboshwe hata gute, vyo vimefungwa je, naho baba bakwicaye ku hata wewe wanakuikalia miaka 40. Yesu avuze, Yesu akisema urasohoka, utatoka nje, utafunguliwa, urafayo utatoka mu Yesu, izina rya Yesu. jina la Yesu. Nibirabe imyaka umaze, Havijalishi miaka unamaliza, nibirabe igihe umaze, havijalishi siku Yesu unazalisha. avuze Yesu akiamuru urasohoka,
wakaona mtu atekeye n'impuzu anafungwa na sanda. toko irerevo. Umviza ndababwira, Sikiliza niwaambie, ni kubera iki Biblia ni kwa sababu gani Biblia ilikuwa madetail iko inatupatia kila kitu na maana yake, ikituonesha Lazaro alitoka nje. Nisikilize vizuri, watu haya madetail wanatutenganishia. bashavuge ngwiki Niseme je, watu haya madetail wanatudetae, wanatutafsiria vizuri jinsi viliendeka. Nisikilize vizuri, bavuze ngo Yesu, wanasema Yesu amaze guhamagara alipomuita Lazaro, Biblia inasema mwenye alikuwa alifariki acha arasohoka toka nje. baciye batubarira, Wanafika wanatuambia jinsi alitoka nje, wanatuambia eti alitoka nje, anafungwa sanda macho, ikindi kingine kutumba no ku maboko, mwili mzima na kwa mikono, ariko bavuze ngo lakini wanasema mwenye alikuwa alikufa katoka nje. bashaka mu nyumvirize Nataka neza, unisikilize vizuri, bashaka kutwereka hapa wanataka kutuonesha ubunini ukubwa n'ubushobozi na uwezo wa igitangaza muujiza Yesu alitenda. bisobanura ngo Inatafsiri nini? kuba Yesu yarahamagaye Aliita Lazaro, ngwino njoo, kandi tena soka, toka nje. hanyuma Lazaro Kisha Lazaro acha soka akatoka nje, ngo amteke, anafungwa kandi igitambara tena, cy'ubushi sanda inamfunga ku maboko mpaka mikononi no mu maso, na macho. isigura Inatafsiri ubushobozi bwa Yesu bwakoze vitendo visivyo vya kawaida. kuba Lazaro Kuwa Lazaro yavuye mu mva alitoka kaburini, akisanga alipokuta nje, ageze hanze, alipofika nje Yesu acavuga ndipo Yesu alisema mumufungue. wabahamburura Mwenyewe anafungua ni mwenye alikuwa anafungwa, ni mwenye alikuwa anafungwa. Sasa acavuga ngo akasema mumufungue, muhamburure, mumufungue, murekage, mwacha tembee. murashobora kunsigurira Mnaweza nitafsiria ingene umuntu jinsi mtu atekeye anafungwa, anafungashwa, arahana ajyamye, iko fasi analazwa, bamuhambiriye, walimfunga, bavuze ngo soka, alafu anamwambia agaca toka nje, soka, anatoka nje. nta muntu yagiye guterura Lazaro. Hakuna mwanenda kumnyanyua Lazaro. Numviriza neza, Nisikilize vizuri, nta muntu ateruye Lazaro, hakuna mwenye aliyemnyanyua kuko Lazaro. ntibari kumuterura. Hawangemnyanyua Lazaro ntiyari kiziba, Lazaro, hakuwa maiti. Lazaro yari yakize, Lazaro alikuwa yabaye mzima, muzima. alikuwa mzima. Sasa Lazaro yasohotse ari muzima, alitoka nje ni kandi mzima. Lazaro Tena Lazaro uri kurakurikirana uko neza, nafuatilia vizuri, Lazaro naho yari yakize, hata alikuwa naho yabaye alipona, hata muzima. alikuwa mzima. Lazaro yasohotse atambuka, hakutoka nje, anatembea kubera yarahambiriye, kwa sababu alikuwa hari anafungwa. ubushobozi Uwezo bwamukuye mu ubushobozi bwa Yesu ugira ahantu bugukuye, ubushobozi bwa Yesu kuraba walikufungia, walikufungasha, uza n'igitangaza na muujiza wako katika jina la Yesu. Hallelujah. iri jambo rivuga ngo Hili neno linasema eti vyawe vya kwako na wewe woke mu izina rya Yesu, katika jina la Yesu. yavuze ngo Nasema ibyawe vya kwako nawe na ubwawe wewe kipekee woke mu izina rya katika Yesu. jina la Yesu. yabohoye Mwenyewe Lazaro, mfungua Lazaro, yasuye mwenyewe Lazaro, mfufua Lazaro, ikamukura mu akamtoa mva, muwafu, yacakora, ametumikia hakuna kwenye nyumba na hizo ngana anatumika. yakijije Lazaro, Anamponya Lazaro, ukiza mwenye ngana Lazaro, anaponya mpaka leo. yakoze Mwenye igitangaza, anatenda muujiza, aracakora Yesu. anangana anatumika Yesu. Amen. Lazaro yumvise ijwi ry'umukunzi, aliposikia sauti ya mpenzi
abantu bumva Yesu, watu wenye kumsikia Yesu n'abakunzi biwe, ni rafiki zake. Yataza kuba Lazaro, Aingelikuwa Lazaro umukunzi na ni Yesu, rafiki wa Yesu, zari kuba ingorane zikomeye, angelikuwa matatizo makubwa. kugira mugenza wawe, Ambia mwenzako sasa, bandanya kugira imigenderanire, endelea kuwa na mahusiano mazuri na Mungu, imigenderanire yawe na Yesu, endelea kuwa na mahusiano mazuri na Yesu. Mungu atakutendea muujiza. Haguruka dusenge. Simama tuombe Mungu. Tunataka tuombe Mungu. Ubushobozi bwazuye Lazaro, uwezo ulimfufua Lazaro, uriko burakora muri kino kibanza, unatumika mahali hapa. Narivuze ngo ubushobozi bwasema uwezo ulimfufua Lazaro, uriko burakora, unatumika mahali hapa. Biblia ivuga inasema eti ubushobozi bwazuye, uwezo ulimfufua Kristo, umukura mu bafu, ukamtoa mu wafu, nibwo bukorera muri twe, njoo unatumikia ndani yetu. Uwo bushobozi burakomeye, uyo uwezo ni wa ajabu. Yubundi wakomera Imana, ungekuwa mwingine ungepiga makofi kwa Bwana. Uwezo ulimfufua Kristo, ukamukura mu bafu, ukamtoa mu wafu, nibwo bukorera muri twe, njoo unatumikia ndani yetu. Tunagomba gusenga Imana. Tunataka tuombe Mungu. Uringaha, upo hapa, umaze igihe, unamaliza siku, hayana Satani yakurugaraniye, mahali Shetani alikufungia, hayana abarozi bakurugaraniye, Yesu Lazaro akamukura mu mbaraga nyinshi, igihano kugira ngo Yesu ari ngaho, Yesu ari ngaho kusaidie. Ushobora kumvise, unaweza kuwa uko na magonjwa, umaranye igihe unamaliza muda mrefu, wigendana, unatembea na abantu barakugaraniye, Yesu alipokufungia, leo ni siku yako ya kusaidiwa, kugira ngo Imana ikugirire neza, kugira ngo Imana ikubohore, Mungu akufungue. Hari umuntu umwe ariko arambwira, kuna mtu mmoja kwa nisikia, ariko naho ipo ananielewa. Nta majambo menshi Yesu yavuze, hakuna maneno mengi Yesu alisema, cyane ko ari Imana, kwa sababu yeye ni Mungu muremyi ahambaye cyane, na yeye ni muumba mkuu. Yavuze ngo Lazaro, alisema ngwino, njoo, kandi sohoka, toka nje. Lazaro achasohoka, Lazaro akatoka nje. Imana gusora abantu ba Mungu akuondoe pale unapofungia, Mungu akuondoe pale unapofungia, gukura abantu maze igihe kirekire, Mungu akuondoe pale unamaliza masiku, Imana gukura abantu maze Mungu akuondoe pale unamaliza miaka, Imana gukure kwiyo ngwara, Mungu akuondoe miaka unamaliza masiku marefu, gukure muri Mungu akuondoe mara matatizo unamaliza muda mrefu, Imana kubohora, Mungu akufungue, ibohore ibyawe byaboshwe imyaka myinshi, Imana ibohore ubuzima bwawe, afungue maisha yako. Ndavuze ngo Imana ibohore Nasema Mungu afungue maisha yako. Samuri kiganza cha, pandisha mkono wako, tugomba dusenge. Tunataka tuombe Mungu. Data, turi hano muri kino kibanza duhamagaza mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, Imana ihambaye kandi ikora imirimo, igakora ibitangaza. Ibi biganza byose abana babadugije nuko bizera ko yazuye Lazaro, iri muri kino kibanza kandi ikora imirimo, ikongera igakora ibitangaza. Mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, umuntu wese amaze igihe afise ahantu abohewe, umuntu wese afise igihe kinini amaze ibihe yarugaranywe n'abadayimoni, yarugaranywe n'abarozi, yarugaranywe n'amajini, umukobwa amaze igihe hari ahantu bamwugaraniye bakavuga ngo ntuzopfa urongowe, bakavuga ngo uzopfa gutyo, ndavuze ngo mu izina rya Yesu ubushobozi bwazuye Kristo bukamukura mu bapfuye, ndavuze ngo bukugereho mu izina rya Yesu, wakire kubohoka, wakire kwidegembya mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo umuntu wese afise imitwaro amaranye igihe, hari ibyawe byaboshwe, hari ahantu bakugaraniye baravuga ngo ntuzopfayo, kuko Lazaro nta byizigiro byo kuvayo yari afise, ariko Imana izura ibyapfuye ikabihindura bizima, igera kumva kwa Lazaro. Ijambo rimwe gusa Yesu aravuga, Lazaro arasohoka. Ndavuze ngo ubushobozi bw'Imana ukugera ko wowe, hanyuma wugururirwe ibyawe by'ugutokora ibirevoto rayisisi. Haleluya.
Lazaro yasuye Kristo ikamukura mu bapfuye. Ndavuze ngo igutabare. Urakoze Mana, urakoze Jehova. Reka umuntu wese ari hano Mwami, kuboko kwawe gukore ku muntu wese yariko arumviriza ijambo ry'Imana. Kuboko kwawe gukore ku muntu wese yariko arumviriza ijambo ry'Imana. Kuboko kwawe gukore ku muntu wese yariko arumviriza ijambo ry'Imana. N'izina rya Yesu, n'izina rya Yesu, ndavuze ngo umuntu wese abohoke. Ndavuze ngo umuntu wese yugururirwe. Ndavuze ngo tuzitire twose, ndavuze ngo tuzitire twose amaziga ari ku buzima bwawe. Ndavuze ngo arabomotse n'izina rya Yesu. Ndavuze ngo arabomotse n'izina rya Yesu, n'izina rya Yesu. Nuko Imana yakoze igitangaza mu gihe cya Eliya, ikamurukiriza ingabo zo kumurinda, zo kumutabara. Ndavuze ngo Uhoraho akohereza ingabo n'izina rya Yesu, akohereza ingabo n'izina rya Yesu, akohereza ingabo n'izina rya Yesu. Wakire kurindwa mu izina rya Yesu, wakire kuzigamwa mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, turagukorera amashyi, turagushimira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. ukaba ukoresha imashini ordinateur, telefone Android, ntucike ubutumwa bwiza n'ibiganiro kuri Animaso TV arivyo Yesu Arakiza, Himbaza Time, Interview, Gospel Music. Gukwiza isi yose ubutumwa bwiza hamwe na Animaso TV.